Ki khubor ka bate se TV. ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. Sahun ki break layap bat daki pongut kila mensau namar ga jingapin ibor hapdeng ki nongkershan ka Awami League bagi bor pahara ha Gopalganj. Kajimi ka huri-hura kena marba ki nongkershan jong ka Awami League ki persya eka rally batmu penlong dekat National Citizen Party. Ki nongkershan jong ka Awami League lami diki sepangut ban khangai ka Surak ba ha Gopalganj deker hat road daga pen kelam deki deng ki set hapdeng Surak. Ki Paidbah kila thangru iki kali sarkar baiklah penjularu bontli kali ki bayang hasurak. Ketika khubor kelas apriang ki benta per jong ke Bangladesh bagi Jingïakhih ak lapor sigi wepat ki bentaru ha ka peladan sangut ki bril ki balayam. Ka sarkar kala penjari dak curfew naduk ka po private minute haduk ka pon ru bejajan mit bat lapen sengi no ki exam ki beli penlong mentaka sengi palai. Ki Paidbah kala kena bagi Shipai ringkat ke jenan lang ki pulet kala Siat Naphang ki Paidbah ki bayalum. Unoilam ke NCP, unahid Islam, uleh thu bahaka por bakalawai ke rally, jang ke NCP, batkat bagi dan halinti benet pai, lemi kumbalai sepangut kinang kershan jang ke Awami League, baiklah thombo di kibri jang ke NCP. Wat penleno yakni ka kabu ki sopti etho ki babha bat shongdor nadu sa po hajar hadu hnriu po hajar tingka menta phila banyo hakdor lai po hajar tingka ya ki sopti etho ba shongdor hinyo po hajar chaneng phinyo tang san po hajar tingka tang kata ka wei ka sopti ka de ka wei ka design tang na ka benta jongphi wan jet nok loi na molai moro bat na mot pran pho no menta hau khandai saw lai hnriu san pra hinyo lai pra